ingeta mpangizame ba bena Congo. Oui, bonso bonena lusansu lwa Congo, te kila mwana Congo kabaka mpofu ba yuti ya bantu, yani binda mene mukisansa. Idina wena vantuala eno, yimpangi eno mbuta nzinga kawandiako mfumu ndamba mwana nsundi yenge mu tatu kiamase. Je vous avais promis de vous faire revivre encore la vie du village. Kadi babingi bazimba kana, ce que nous appelons la vie du village. L'aigle géant du Congo central, surnommé par le Bénin Congo qui est Mbutanzinga Kawandiako, s'est décidé de venir revivre encore la vie du village et de vous faire voir mukulu songa mamoa vyokanga ekumavata. Kafutuka mukiese kakako, kanti vutuka kwa mambu kwa minsamu. Nja mambu momomo. Bonso buyikamba nga kaka. Mumalongi mabukongo beto katona bamputuko. Beto bamvwa matona mumalongi mabukongo. Nkaka yanivo ngudi tatu zibutanga bimvwama. Evo ngudi tatu yivana nga luzingu kwa bana bani. Kaka yanivo ngudi yandete. Mama mpatu, ngudi ya zole, mama munkita ngudi ya ntatu, mama mavangilu. Matondo kwa mfumu mwanda nsemi, mukutulonga malongi mfunu mampila yayi. Alors, kia dingeti mona kwa beno, lueti vweza, sakanana, finga, ngudi ya nganga, mkumbu ya mfumu mwanda nsemi. Car c'est lui le père fondateur de Bukongo. Et c'est lui qui a restauré le Bukongo. Sans lui, Bukongo ngala boa zimbale. Hein? Bukongo ngala boa zimbale. Vous verrez les enseignements de Mfumwanase, mais c'est pire mal le Bukongo. Mais les autres là, bena ye copie collé kwa ni yabuya yisu. Le christianisme, isobele lunitu, yibaki tu di munkumbe mfumuki mbangu. Donc, beti sala koni copie christianisme, beti kotisa mfumuki mbangu, ye kitu la mfumuki mbangu, bonso bona christianisme. Mfumu wana se miyani buka iza, ya nevonga tu, beto, tuvuidi malongi meto, elu sansu lueto, ye kinzambi kieto. Et raison pour laquelle mfumu wana semi, ou tu vutu di malongi, mon manfunu makedika, mon mafeti tunga, mbantu, ye kotisa bantu mulu deda mulu kedika, ye mungindu za kedika, ye songa nzila, kadi mfumu na semi ya niveau. Langue d'un peuple, ye na véhicule principal ya peuple. Beno ko kulu kwendanga, eske malongi mo malubaka nga? Kaka niveau la langue est le véhicule principal d'un peuple. Beno kulu kuna malongi malubaka nga? Malubaka nga moko. Kaka ya niveau ngudi tatu zibutanga bimvwama. Beno malobaka. Nkaka ya niveau te kila mwana nkongo kabaka mpuva. Yani binda mene muki sunzula. Beno kuko malobaka nga. Nkaka ya niveau kadiena luveko kwangeye kesa da bundu ya Kongo. Muboki dila kwa yaku mnkumbu. Evo ntumwa zetu mnkumbu. Nsiku. Tubinda mene boki dila. Bamhangi zetu, bambuta, bayaya betu, bakentu betu, bayaya, bana betu bakentu, bayaya, bana betu babakala, bambuta, ntumwa zazo, mfumu. Zababakala, zabakentu, yaya, mfumu kimbangu, mfumu lubeladio, nevita kanga. Nutibakula. Et il a aussi différencié qu'est-ce que signifie mfumu, qu'est-ce que signifie ne, qu'est-ce que signifie mbuta. Ne yena sintu kialuzitu kitulwa avant toi la yankumbu. Donc mon français c'est un préfixe d'honneur qu'on met avant une appellation d'un nom comme ça. Par exemple, nous allons dire, à tant que l'honorable député qu'il est, nous allons dire honorable. Né-moi dans ces mis. Pourquoi honorable?
c'est parce que quelqu'un d'honneur, quelqu'un qui a été élu par le peuple, Kumbu Yaluzitu, Yimunfueti, raison pour laquelle on devait l'appeler honorable. Muki Kongo, tunakumbokila ne Mwandansemi, qui signifie honorable Mwandansemi. Regardez, Maza Yumaneti Mfu Mwandansemi. Alors, ngeti mona kiadi ka kingi mumonanga vo, beno lukubi kidi mafongo, mufinga ngudi nganga. Me kiadi kwa beno. Boka nisa oya tei, boka nisa oya lobi, boka nisa oya sali. Bino bokumi ofinga nini oyo bino bosali. Ngi beno luvengi beno ngi. Kaka biloba loba, chakukolo. Biloba loba chakukolo. Beno, dia budi enwe, yeba zakari babasu, beno bo, mbanga ebele, misala mikie, mbanga ya buzoba, basankara de kuta ya bakongo kiadi kwa beno, ngilwe tifanga beno, ngilwe tifanga, tala, bakamba nga mwana wangangu, yani usweka nga kimpene kia sediani, mwana wangangu. Beno kaluti zola sweka kibumpene bia sedeno ko kiadi tumbulo na baka. Kiene Mwandansemi. Yani wona nlongia Congo. Alors vous voulez exposer défauts zani batwala za bantu? Mvantwala yenza? Bokundi ba qualité na ye? Pona ko restaurer ba défaut na ye? Mais ça c'est grave. Bon, ça l'analyse entre ma défaut et ma qualité, nini o elekeli. Qui a du kabeni bako, en tout cas, mono fidèle kwa mingena, kwa mfumu Mwandansemi, kadi malongi mani, meti kututunga. Babingi sibaki yungulo, sibaki yuvla, mbutanzinga bibo, nkida kasimbidi, kintingi hivyo nkida kasimbidi, kadi banga kabiti bako lako, kiansongi mbila yo kitingi, banga katubele ngindu tinseke. Est-ce que le kamuna kima kina kikatulu kisimul vamoko kakisima vamoko kiaki kina kima kaka alors vraiment mubunku fi tunakuwa mbala mosi tout droit au bi pour vous informer que en face de moi ce que vous voyez ici c'est ça qu'on appelle dongo dongo yena kitu fitika donc semence yikunwanga ikalanga mbutu yoyo buyi kununu mbutu yoyo yivai kanga boto ntiwa ulo timona filmer ntiwa ba mona ntiwa u yivai kanga boto ntiwa u après vai ka boto ntiwa u yani uvai kisanga bifololo après bifololo yani uvai kisanga bia bibi ntimbidi alors bia bisimuru bu bivai kidi tangu yoyo bikolwanga yeteka en retour yeteka luna baka bivwanza evo bivanza donc mama ntoto malongi mfumana sema nivo tunangundi tatu zibuta bimvwama mama ntoto mama munkita mama mavangilu mbuta nzinga woti sadila mama ntoto pasi muziti sa malongi mfumana semi raison pour laquelle vous voyez que l'aigle géant s'est réfugié au village pour venir restaurer l'agriculture basée par nos ancêtres ou laissée par nos ancêtres. Ce que j'ai appris par mfumana semi ya nevo mfumana semi mfumana mbuta nzinga bakulu beto basadila ntoto muzandula bitini byanti eto idina mono mpea kulu mugini kwa mkumandi mamanti mkuza sadila ntoto pasi muzandula bitini byanti eto donc kiese kama yangi mumona vo salu bitu tisala beti buta ndandu mama baketi dongo dia dibamona donc vavu mabititi vakala mebuta izi kuna tukuni ni bwabu bitone butu tutone tota donc tutone tota donc itota yetota to ndangu za zonto mtindai dongo itota yeteka bambuta bena kune kati beti tota betu veni vava yesala moi émission ya yamela yebeno mukulu songa vo kiese kya minsa mumi amimi miena kwa beto kwa kukongo vraiment zena nzailu beni za saka za kiese beni zuti songa kwa bantu pasi bantu bavisa babakula ndandu ya sala bi ilanga alors bampangiza mebenu lotileka turu kwa benu lotivana mbongo zono kwa ba héritier kwa benu lotivana mbongo zono kwa ba frère kwa ba kofi kwa ba wera zono kwa ba jibe bakulu tubanga mabanga
mbongo zoza mphambi zotifana za mabanga, ça peut faire de grandes choses ici. Mbongo zoza mabanga lena vanga mambo mangolo kwa kuku. Raison pour laquelle tu t'en luka tuka muzi distraction zozo. Luka tuka kabia kubongeza te Félix est kubongeza mkolonini, nani kubongeza mkolonini, tuka muzi distraction zozo parce que bon niveau ce sont de distractions, raison pour laquelle je vous invite vous les Benakongo de venir à votre terre promise qui est la terre du Congo central et venir s'investir dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage pour donner des emplois à nos frères qui sont ici et tous les Bakongo, car je ne suis pas tribal comme vous le savez, j'aime trop, hein, trop, il y a trop peuple nangai, raison pour laquelle nous sommes fiers parce que nous devons défendre nangai, natango ya passe pe natango ya bisengo parce que tout le temps dans na bango attend que leur frère qui est l'aigle géant du Congo central mbemba ya zangama ya Congo dia kati imono ndiani mutanzinga ekawandia ko botu bletu mona vo kiena mono mosiko ngena yeba mpangi bena yame alors si yabaka avi ya mpangi nanga beti wako unsango zetu buzena beti kubika masiba vova mpasi lwa landa avi ya mpangi ndongi za usisakala kwa nsamuta dili wansale lu parce que presque introduction yon somo yembeni va déjà mais ba aussi bava na ndongi kunsamuta dili mama mpatu est-ce que qu'est-ce qu'il nous faut est-ce que balenda bokla bampangiza ubiza batu yikama est-ce que katuzeko ba ukati bwe bena vuvela mie botu bulize mulu sansu la Kongo dekle mwana Kongo baka mbuva yani binda bene mukisunzu la idina tunakwenda kwa mbuta wana kulubakala tunazitsa kwa lubakala tunakwenda kwa mbuta wana lubakala kakisunzu la kwani ye kavana ndongi evo ndombolo kwa bampangi mama cameraman vous faites mani parce que tout Monica wana yana envie ke ba wingeta vous ka ka bien voilà OK alors mbuta muntu yenge kyaku ingeta yenge mbuta nzinga kawa ndiako ingeta matondo beni bonso bona fuka mwana Kongo bukatela maneva yuti de bampangi evo bantwala bampangi bukabweni tekela mubaka mpova yani binda mane kukisonga isavo mono nkumbu ame mbuta maya mona sapi kumbu ya mono yena mbangula mumangeti mona kwaku mbuta maya mona sapi matondo kakala teka momonako wabungeti momona sapi ndingalale le comme silence ngeti boka ngeti boka yedila evo yaula kwa peuple bena Kongo bena muntiza zo zamputu vraiment zibula matu zibula meso matu meno makala nkelo muwanga bidilu byetu meso meno matonda ngazi action zeti Monica kusit itombele mbuta kawa ndiako alias aigle géant vraiment du Congo central en tout cas qui est ce que king mulandela bampangi bena muntiza mputu bamweni vonkhatu bikatwa sala mbongo mpasivo twasandula mbongo mpangi zeto mpeza bayangalala mono ki benefit kama tedu sansulwa me ya kid un grand chômeur konda wa kisalu kadi ntito e bakanti yampasina kumana semilongele kanti mukimpeve bavita muzayanga ko mbuta nzinga itanki réalisateur lumbu kya unu ngati va mwampasi ntuidi va mwampozi landila bisalu bebeno letitumisa ibebe mpeketi dedikisa funda dia matondo kwa beno yangudi ndombolo sa jotena bonso ena lutu sadisa katika mukibakala pasivo twanunga yisonga katika kansansa keto munzaya mvimba bonso mpila kakemi mfumu yimoko kwa ni mama ngeta moko kwa ni masadidi moko kwa ni masadidi bivumu bya bantu sibivuka maladi mankaka mpima bantu simatina muzini tu dongo donc kayina mingi mavovako qui est ce kya kingi kwa beno babo luna comme le soutien ya misamu miami avec mfumu wetu wena kuntwala utekutu songa kedika kya bena Kongo babo bena kuntwala mbuta nzinga kawandiako maminga menako mavuva un grand merci kwa mbuta nzinga un grand merci kwa mfumu wetu mfumu mwandansemi kadi yani wanuika mfumu nzinga weti salampe bonso bakumavanini kwa mfumu mwandansemi umami ngamfeti vova mamingi kamenako vraiment talu nanda parce que vous avez épisode zakini za zingi ingeta donc FDK
force du Congo central. En tout cas. FDK donc wana libanga pour que na faire comprendre bino parmi les rescapés à événement tout eleki na palais à grand maître. Événement 2017-2020 parmi les rescapés, donc les fidèles disciples de Mfumwana Semi, et que nous appelons Kengi, donc Kengi Mia Congo, Ibao Beti Kengi la, Ingeta, Ibao Beti Zak Misanti, Nzaya Vimba Yeti Nikuka Bonso Mundumbi Budla Mazulu, donc FDK, Mbuta, Mayamona, Sapi, Buka Mweni, Yani Dinga Lena, na pi ingeta mama vraiment utufutula kwa ku vraiment tuena toujours mu nzomono ya ndangu bakemi ndangu ndemi nsamu ya mayimona ya nivo mutanzinga mudi yangi ndangu ndemi nsamu bebeno ko kuma monso mu ndangu makadilanga ni raison pour laquelle betu tutsadanta ndangu antuka ko mkolu bakala kikembi kwa monso kikembi ko fonkendo kena kadi bintu ni mkoko monso va yana yani mona nkendo ngatu parce que babota zo tangisa lokola mona mwasi vraiment tunakuona ndinu kwa mfumu wetu kakisansa bonso butu kembi kakavo teka mona nkonka baka mpuva yani ukisansa na raison pour laquelle sika kukisansa mhasi lo muvisa nani wena vantu wala eno yembosi sikavana ndongi mumata didi mama ntoto kadi mama ntoto kavuna ngako butwa kuna ntiwa wandiani ndi mtu imosi kwenye kata kutotuna tokuna yona mentiwo utuvende ja kiamvi mbakena ye plus de 1000 zimbutu mukati mosi wakidi wa moyo bana bankaka bakidi yani mukati raison pour laquelle tuka mavo mama ntoto kavuna ngako ngaka watu kamba mubaka bivanza ngudi tatu kaka ibuta bivanza munza mama toto mama munkita mama mavangilu apart bawu ngudi zankaka kazena ko ba mungewe le vanda nkisi muna mnengi ngewe le vanda nkisi mama mvuti kwa yetu tumti kubakambe nitede ngewe le vanda nkisi muna mnengi paso baka bivanza oh kikwa mise kiadi kwa ngeye tumu wona bakaziko ba moyo gehe kusimu Kongo unakwenda kota boloko unakwenda kota boloko yengeti ndio vutukila kwa beno loti mwena mfumu mwanda semi mukinsuni kwange umwena nga longi musuni wakidi kwa kukimbwa na de sukulanga lumbu kalumbu pasi wamona matwa silwa kwa mase kwange umwena nga longi musuni wakidi kwa kukinga na de sukulanga lumbu kalumbu pasi wamona matwa silwa kwa mase zolangangu yelendo bya mase kulumuna mundombeza zole miseti mwinda kimpeve wakenzula bandombe ndambuza zia le miseti mwinda kimpeve wakenzula bandombe ndambuza zia mwinda wa kimpeve watitendila bonso mbuwa maza mwinda wa kimpevi watitendila bonso tata nzambi buka lemsi nanga lumbukiani buka zomi nanga fuku ibuna mbuwa kimpevi watitendila mfumu mwana nsemi meni vana malongi meni dukula malongi ibeto twanua malongi ibeto twasadla malongi kadisa lukiani ikameni sala mfumu mwana nsemi kula wanunga kadinge wameni nunga kwaku imazulu nsambodia wameni nunga kadinge makiditalanga kadi vonge ebuidi mvita kwa mpe ibui teleke kona wabuako mvita kwa mwe seke bubuanga mpia buona watelama butuku yimilanga vo siyama na teye ndungunu mpeleko ntontolo mfingulu ntiakuza mbila kamumbila
inge ngumbu aku nema vwemba nkosi inge uvwemba nga nkosi za zuza lauka bulubya biba lauka bya mfinda bitina nge busanga mwaya mwaya kuwa mpamba utini sanga bulubya byonso no kadi nge butela manga nzaya mvimba yini kukanga kadi nge vwidi yesimi bya mvita bilimba vutukanga manima mbuta nzinga yani kavutukanga manima ko makesa mbune ko nga bavutuka manima ba kuntwala bakwendanga lwavonda kweno lwakanga kweno kanti beto tuzolele o mono o beto tuzolele o mukedika o beto tuzolele o mukedika samuo wa bundu dia Kongo o beto tuzolele o mukedika beto kaka tuzolele o mukedika ngeyo titiaka keba l'aigle géant est là hein le commandant de mfumu Mwanansemi l'envoyé spécial par bino bokeba lukeba parce que beto nganza saka hein keba mufinga ngaka keba muveza ngaka parce que ça lukika sedi kavana muntu mosiko munza wasala salika mpla yaine il a écrit plus de 800 livres nani wekasoni kamunza plus de 800 livres kato mweniko yani kaka vraiment sans plus tarder muta muntu kisunzula mpasi ba muta bakuzaya yevana ba undongi ingeta tuzele futira dusanse letu haki andu kanzi tusu ingeta mwana Kongo boka beki mpova tekele kisunzula ingeta mono linge ya mfafa ngeti mwana kumbame nenlemu mayuku mwana bwende mfumundamba bambute baya yenge mutatu kia mase yenge mutatu kia mase ingeta ngosi ya Kongo voilà nikena yame musamua huu ingeta bwende futi inga mamingi mabuku mukini mameni mabuku mukafafafa izindombolo zilombolo muna pengiti fika komba ndaka binkoma mundombo sasami ingeta yes beni mumuna kimpakia kiki inga tutilomba kwa beni babina Kongo ngita lakutu tekita mbifulu bina bya nzimbu ngita lukutu bambukila moyo kaiba bingi bamini fila bivanza kwa bantu pasimana musalisa bisalo kanto bamona kwa okedika ngatu bwabu tusidi fasia hii babingi dukata bete babuti zibuka mesi mumuna fotikiono kia hata kwa babu kwa makesa babo kina bunda Kongo ngita nemo anansemi hata kakitileka kumusala salu kiandi ngita yes ben samu au nemo anansemi longi disibaka ipui veni nga yelongi kumbuta nzinga kawandiako atuka yes ben mai pasiko tutumile tumakala tangu ya yingi kondo kabisalo wabu bantu kabisalo bizidi biti loma tutuloma leza kutuyikama mubisale bete bya bibi hadi katuka katika samu au katateka bomona kutuka mbutuka tuka bunsamu au babunda Kongo atoni na samu au ngatuka mbutone imuna mafasi ya timwe vutiwi hata kedika bunda Kongo ngatuka tutikuma katika mfutu jodo tilomba kabene babina Kongo futi antuka bene banka bobo bena futa tuka kabatone ne mukutu yikamako lukia mesra kutu yikama kedika kwa beti keka tala bayeno babene manna fila samu au babene mafila bivanze musalisa bisalo ibati kimbangi cyake tutisonga tone ne kola cyake kimbangi tutisonga futi katika bukedika ikiki kadi bivanze babiti kwenda ndando vraiment yes bene mayangi atuka mbutanzinga mbutanzinga kawandiako atuka ne mavumba nkosi ngo diaka ingeta tukakena bene mamingi hivyo vonsogeni yes bene mayangi matondo mpangizame sata yo dia bya nkhunzu parce que kiesi ke tisamba bonso mbuwa kalunga bonso buluzevo mutanzinga yani kiadika kikala ngako parce que yani wena wazala ye malongi ko yani wazoma kiadi kadi betu tuzeyi tuzeyi zilwa za nature to sala maîtriser malongi mamfumo Mwanansemi ye matutudi di vraiment en pratique bonso butike mivo kedika kena ko makesa wika ba bonso no ko tuzevo vakati ko bambi bambote mbeka bakona ko vakati ko bambote bambi mpeka bakona ko kadi tuna yebantu babingi badila mukava mutanzinga betu twafana confiance ko bazola basangana bena makesa mudi ya Kongo kanti twadila twafana confiance ko manhezo lo banani babingi kanti twadila me eno titi kama vakati ko bambi bambote bakona ko vakati ko bambote bambi kabakona ngako l'aigle géant du Congo central mission mono mfumo na Kongo kakumfidila c'est venir créer un pont entre la diaspora Congo et
la terre promise de Bena Congo. Terre ya itu fait yo soba, nous devons transformer notre terre du Congo central. Raison pour laquelle mon mission mon mietambula ni tsala par tous les moyens mon sala réaliser mission mio. Donc ngina kiamvu entre beno yebeto kwa kukulu. Bul mdomoro za kubuzulomelezo zena vanga mabonso bufueni. Eki sulaka mamuta zinga ngemosi wena me butsala réaliser mama montuno wenda kwa mbuta lema wenda kwa mbuta makanga wenda kwa mbuta ndomasi wenda kwa yama imona wenda équipe costaud na yame. Donc l'aigle géant tout ce temps et quelqu'un dit voilà madingu il cherchait de faire une équipe très costaud, une équipe pardon très costaud, raison pour laquelle vous voyez que ma moment kuna kuntwala kadimos ku tukuna kumanima. Donc vitesse moko impossible comme ndenge kaka bozomona que vraiment tout c'est dit réaliser dans un bref délai moins de 3 mois. Ça c'est moins de 3 mois non? Moins de 3 mois, 45 jours. Voilà, 45 jours. Dielele. Toi ton abisalu, kama fito ton abisalu, msadulu nkubukulu abifulu parce que mwana mbele ya eva vuma bititi vakala. Mais bititi kabisidi ko veka dongo dongo. Donc mbasizi kedi vava kanti mulendo ki kesa tu mwangi sibititi yeunu ki akiki ditone ne buta tutone dia tutone teka kiese kya kingi. Alors mbuta za bantu bampangi bina bazayan samuwa parce que sibaka makwa mbuta zinga est-ce que vuna ektibwe ngeye utsaenda est-ce que bampangi bien traité bina mbuta bampangi bazule bazaya est-ce que bonso buta wizana na mumfutulu ibuna bukalanga evoka bweko bukalanga evoluti baka kwani mbonzo no bonso bubwena voka bweko voka litumadi hata nsamo bivanza ko hata musamu onthonele mubaka mpova musamu antukashe bose buta wizana mubivanza ibuna tubakilanga tangu bifueni ya baka bivanza antuka retare ka ikalanga ko manzimu kama kalanga ko timu baka bivanza be yese bene maya matondo alors kundambu itadi bonso ration ye manka kanga est-ce que mavwanga mena voka mena ko parce que bampangi babina mena parce que tone bampangi bo bafilanga bivanza biawu bonso bambuta makanga baya ya makiese bambuta lema baya dizolele baya maimona bambuta ntemo babinda bene baza est-ce que bivanza bia bibafilanga bilwaka ngabotso bifidulanga beso bafilanga ration bafilanga paiement mensuel bafilanga mbongo za bilongo bonso semence en général j'ai payé des semences en fait c'est bilongo quand il y a semence donc on a bena 3 catégories bafilanga ya mbongo ya semence yena bitali di bilanga ya mfutulu ya beno ye ya ration est-ce que za zonto zina ibuna zilwakilanga ibuna pesa vanga mananga ngeta mbuta tonele mumphova kedi kabotsi botwele mbuta nsinga kawandiako buna kapita bukuzi na bivanza ibo bilwakilanga yese bene maya kati kedi kakiena musa kedi kakata kiena mamonto yema bivanza yikundihulu mamo kedi kakiena matondo mpangiza mi antuka tuna kintu adi tukudisa ndinga etu ya Kikongo yaya maimuna longa bana Kikongo parce que indinga ya nsieto kama ba u église yaka kembi balonga Kikongo malgré kubena hasi mtumaki longa me malembe kama ngabao baka kopo baka nzalu kuna kasuba kumfuluko nge ndano kisubiri kumfulu nsi kumtauni kasuba na kumfuluko mwana bwa kidwa fiote kaboba kula ko parce que boba kula basuba na kumfuluko so kama vumbuta nzinga finga vuki kafinga kome bala bakidwa fioti 6 mois 9 mois ina nedeza basuba kumfulu basuba mpampex donc betukuba vufsila ngabina bina moi c'était mizina malembe zetikota. Alors, l'homme qui mène la émission Aigle Géant, c'est ça la retrouver facilement. Mangiti vova kadia indinga ou yasisa bakulu beto indinga to yasisa etuva na mfumo na Kongo yo ya tout kakumbote yaka Kongo. Un grand merci kwa beno bontro on a branché le tulendi mulumke unki ki ngeti lomba lusa la partager vidéo ya lusa la partager kwa bena Kongo balanda bamona yeba wa ba kibeni matuma ba kibeni yemesuma u mamona. Donc quoi ko tuna bamphofoko katuna mpe babako donc kimfofoka kenako kibaba mpe kenako bonso mete kwa la misamu ibuna tutume vovula parce que avana courage kwa beno loti kutulanda evo kwa beno luna kuntsisa zazanda parce que zola ikama katukemeka beno kalona mtsisa mputu kako non tuna bampangi bena ku Gabon tuna bampangi bena ku Cameroun tuna bampangi bena ku Brazzaville ku Angola Louise no tatungulula mbanza yakintinu keto parce que terre promise ikukuma mafititona parce que kwa kuna ntiwa lulendo kwa kuna mbemba ya sakazanga mamunkumbi ya mfumo na semi parce que betu tuna zipeti aigle kwani tuna ye hatika no ntiwa mfuma wa ngolo wa lendo wa nkamba mia donc
ikono nga mugradi mukuvana parce que yani grade za zokena yani grade za zo nema vwe mankosi les grands wale sa homme dieu yoko boya salamu kina yo ngalo yango zali homme dieu homme dieu être parfait je vous dis sans tâche muntimani kwa ben lukumbudisa matsaku ba ukeba kadi tsemolo sinakala yeno. Vraiment un grand merci kwa bampangi butuka bonke mi vantuka mbuta lema mbuta ntemo anki mbuta makanga yaya dizolele yaya desuwa yaya maimona yaya makiese yaya balomba ndonga lona vraiment mpasi mwana kulutanga mbuta bomba mayala un grand merci à vous aussi parce que on a dali pire vie mbuta konde en tout cas bino boza branché tous les temps en tout cas bobenga ka petina bino tous les temps toujours ba conseil ba mbuta ngete bino bontu luboki la mbuta nzinga ye mukuvana zindongi qui est tona en tout cas quant à nous nous vous disons seulement au revoir, savourer les dongo ça veut dire que vous pouvez ça ba commande vous pouvez ça ba commande à partir poto on a que tika bino na aéroport en Gilles et il y a en France parce que France RDC vole ça dans 4 donc nous na colis ekokoma Suisse vol na ça kango moins de 24 heures ekokoma États-Unis moins de 48 heures ekokoma nango vol ekokoma parce que ça appelle 2 jours 3 jours et ça toujours en vie et ça toujours na kitoko nango na protéine nango so bopesa ba commande na kotika bino na kota bino na ba agence pour que vraiment eya chocho bodame kitoko hémorroïde coin mbuta ça veut dire que yaya vous voyez que des souki nanga au baxi vitesse montana sana tilikolo quoi. Vraiment un grand merci kwa wamhangi en tout cas un grand merci kwa walulendo wa Canada Congo yani vokemi nkumbani na simana ye mabanga izalaka susute mfumu mwanda nsemi longia Congo l'homme à la tête chauve, le fils du léopard, Nemakandala, le formateur des rois et des peuples, les grands Wale Sayani Wena Mbemba Yampembe. Ingeta Ibobo.
Kongo tumazaya jo, Mungu kingi kusirama.